Манка. Ойсылу, нәрсеге доставщикны өзіңіз білен алып кірерге еді бізге съемкаға? Біз бит сіздің не шақырдық? Біздің по карте будет расчет, яма? Все, сау болыға сізге келерге тиіс приложение бойынша. Нәрсе алып келдіңсің? Бөлімler. Доставщик. Ол нәрседір ошы еді. Өзі ошы бітірген. Сіздің айбірін. Айсылу, сәлем. Сәлем. Әлернеш. Сізні көрген вообще шәп болды. Сізнікі Бұлай бірде сезілмей қолтыра бастыра. Сізді көргеш. Қаушым. Нендей яңалықлар, тұрмышта, өзгерішлер, анда концертлар бәлкі. Біз түшәбіз ме енді біз? Бұлар нәрсеге түшәбіз ме? Біз түшәбіз, онлар міне біз. Ярар. Так, түшкенде, или мінгенде, міне яңа клип түшірдім. Кстати, Шоян ТВ барушыларда түшті әлі ол клипта. Негедір сіз гіне келмедіңіз. Біз доставкада ердік. Еміне туған күн Жоқ, деген қалаш бітті. яңа клип түшірем. Тезде менің Енді жерға? өзімнің туған күн. Шоған көре туған күн деген яңа клип болашы. Вау, бұл бит бик оригинал. Оригинал Бірнінде жершінің да туған күнге бағышланған жыры жоқ. Шулай. Бұл сеңа қойын һәм мәхәббәт түгіл, туған күн. Туған күн, мұнда торт, мұнда Банка. Шариклар. шариклар. Шарикта Айсылу Габдинова туған күн деп yazылған. Шариклар, тузиклар, шында ерелер. Да. Шулай. Ярар, біз сенің клибіңні әйбет кішілер монтажлар деп ұшанып қаламыз. Әйбет болды. Әйе. Өзімде отырам, мен гіл монтажда өзім отырам клипларымның. Кішілер орындықта отыралар, сіз монтажда отырасыз. Ойос, тимелі шуңа, бұлай қоясың. Әйе, матура. Бұлай мотуррақ дәрістіңін. Әйті, бір бірім ойлап табыз туған күн білен бәйлі. Міне, әлбәтті сенің туған күн қошандыр болған, бұйылда бола. Бізге әйттілер, сенің әр ел сайын туған күнің бола екен. Әр ел сайын. Вообще-то бұл бик зор секрет еді. Бүтін кішінің де алай болмай? Шулай, әйе. Бүтін кішінің де алай болмай? Әр ел менің туған күнім келеді жеке. Міне, Қызғанышқа қаршы. 2 жылға бір келсе де ярар еді. Ярар еді, енді ярар еді. Біз сенің неше еш туғанын сұрамайбыз. Рахмет. Сұрайбыз, міне, туғаш, көп мәдір уақыт өткеш. Қызықлы тұрмыштан хикая. Бала шақтан. Аяз яшында бәлкі. Аязға неше? Мен 12. Айтып қоям. Қазірден үгішлей өзі, көрдіңіз мен? Оқша үшлей. Доставкада. Доставкада ерім. 12 яшқа қадар барып жетмәсек, міне 2 яшьләремде менің бик та садикка барасым келген, менің зор қиялым болған. 2 яшьләргені қәтірлейсің енді. Мен мәселен өзімнің 2 яшьні қәтірләмін. Мен андамын Мен өзімді шулай еттіріп көз алдыма кетірем 2 яшьлікні. Мен уже 1 яшымда... Бір нәрсе де өзгермеді, мен қаман шынды. Қазір әне түгіл, қотын, ашарға. Ішкеде қотының алып келем. Yok, ішке аяз алып келем. Доставщик. Кішілерді достав еттім. Ол бұл тапшырғыда бұларға тешті көледі. Мен ашырға ташы. Міне тіге, шанышқа Ол кіріп. сенден де бетерек ол бара екен оңладылар да, онда Мұнда шындай онар кадр. Hello, it's me. Мұнда мен келесі кадр, мен душта, шындай жүз білен. Мұнда маңсо музыка ойнай. Һәм аяздың та. В конце, да? Бұл санта бар бірдан? Вайнардың оқырында. Әйе. Вайн ненде бұрынғы сөз. Мен вообще 1 яшымда сөйлеше башлаған едім. Һәм шип-шиста әдәби татар тілінде сөйлешем, чөнки менің әтием де, әнием де студентлар филология факультетында оқыған болғаннар ул Шип-шиста әдәби литературный языкта сөйлешем. Мен қазір олай оқшап сөйлешмем, андағы кебек. Мен теге урамда кешеләр татар теленә рус сүзләрен кушсалар килеп, аларны туктата торган булганмын. Конечно, түгел, әлбәттә. Шундыйрак булганмын, хәтерлим миңа автобуста. Тіл полициясы.
Көрді. Привет. Привет түгел. Сәлем. Әйе. Хәтерлеме автобуста бір бабай шулай матур итеп татарча сөйләшкәнемне ишетеп, миңа шундый элек лафиз дигән сагызлар бар иде бит. Хәзердә баралар. Ул миңа бик күп. Юк, лафиз түгел. Мәхәббәт ул. Әйе. Мөхәббәт ул дигән сагызлар. Татар телен әйбәт белү. Әйе. Булай менә мин нәрсә сөйләп башлаганым. Минем бик тә садикка барасым килгән иде кичкенә чагымда. Һәм күрәсең. Чөнки анда татарча әйбәт белмәгән. Һәм күрәсең мин әти-әни менә шулай. Кара, син әйттең генә бер тапкыр синнән әйбәтрәк алып бара башлады. Наглит итә башлады бу. Бу Аяз вообще бик талантлы. Әйе. Конкурент. Һәм Перевозчик миншә конкурент түгел. Селим, әйме? Җитте. Тамак. Зихарышым. Мин бит хәзер шартлыйм. Шулай итеп күрәсең, мин әти-әнимне туйдырып бетергәнмен, инде садикка барасым килә дип, әни мине йоклатырга яткырганда, әле шунда әйтергә кирәк. Мин бик актив йокларга яратмый торган бала булганмын. Әни мине йоклатканда, тирбәткәндә, садикларга барыр ул дип тибрәтә торганда, һәм мин теге хыялларга бирелеп, йоклап киткәнмен инде. Хәзер бездә йоклап китәбез. Кызык булмады бугай бу, әйме? Шундай матур итеп, тәмле итеп сөйләйбез. Садикларга барыр ул. Түгел, эшкә китә. Ага, әйе, аннары нәрсә? Аннары 2,5 яшь тулгач миңа мин садикка барганмын. Ниһаять. Ниһаять, хыялым тормышка Нинди матур ашкан. татар сүзе. Ниһаять. Әлбәттә. Һәм башка мин анда бармыйм дип. әйе, әнием теге гадәттәгечә мине йокларга яткырганда шулай ук садикларга барар ул дип тибрәткәндә мин сикереп торып бармыйм дип йокламагам. Мин бармыйм. Әйе. Биттеме? Хикәя. Хикәя. Кызыклы. Кызык булмады, что ли? Садикка бармыйм дигәнмен. Садик белән танышу минем шундый. Крәк. Минемчә кызык иде, белмим. Кызык, әйе. Ну бу. Рузаль ярар. Эше урта тукта. Синең бәлки чагында нинди кызыклы тарихлар булды иде, берәр. Әммасы инде икенче тарих. Мин кичкенә чакта әйме садикка барам дигән кызларны оннан куып кайтара идем. Шуңа күрә алар әниләренә кайтып Кайчан җылылар. көлергә, кайсы сүздән соң көлергә гафу итегез. Крәк. Ярар. Аяз көлүндә зинһарсың минем дусмы. Димәк, без икенче өлешкә күчәбез, бәлки. Тур. Мин татарча әйтәм, татарча. Безнең бит филологлар гаиләсендә туып үскән Айсылу бар. Без киләсе өлешкә күчәбез яки бәлешкә күчәбез. Аннары инде гүбәдәгә чыгачак. Банка. Плюм. Силә инде. Плюм. Без бәлеш, ой, икенче Бәлеш. өлешкә күчтек. Силә инде. Без икенче турга күчте, өлешкә күчтек, әйе. Өлешкә. Смотри. Монда без үзгәртелгән кешеләрне, йолдызларны җибәрәбез сезгә. Хәзер бик күп кешеләр үзгәртелгән, аеруча кызлар. Нигә син миңа карап әйтәсең аны? Аеруча кызлар дип инде, кызлар дип әйтәм. Бар банка. Банкада жозалар. Безнең бар үзгәртелгән фотосурәтләр. Без сиңа да берәм җибәрәчәк, без син аларны кем Һәм икән? сез аларны белергә тиеш булачаксыз. Белмәсәгез инде безнең банка бар, анда жозалар. Жаза. Ашылды. Башладык. Әзерме? Ә мин әнимә җибәр белгерәм ул? Юк, ярамый. Ни белә торган кешеләр түгелдер монда? Юкмыни? Юктыр. Менә кызык. Ниһаять көлә башладык. Кем икән әйтергә дә? Әйе. Миңа тоела бу Айдар Габдинов белән Айсылу Габдиновның ниндидер смеси. Смеси. Әйе. Замороженная. Или мин шул кадәр Мексиканская. үземне яратам, бөтен җирдә үземне күрәм. Или шулаймы? Ул минем Айдар Габдинов. Айдар Габдина. Шынап что ли? Айсылу Айдар кызы Габдинова әлеге әтисен таныды. Җибәрдек.
Таныдым, мынсынды. Көтөбүз. Филюс Кахиров. Шундай. Ез білін айтасың. Yok, мен инде күткән идем әллә инде Хәзер Мине- оештырабыз. надан итеп күрсәтә торган җәзалар күткән. Җайлы икән, рәхәт икән. Яки мында син бик акыллы инде. Біз мына итмекші еді. Мынамы? Әйе. Менә. Немсы ауыр. Осы ауыр ярыш. Немсы ауыр. Hayda. Ауыр. Ну, дөресен әйткәндә, моны белүе, әйдә әйтәбез, татар җырчысы. Bu da иратмы? Ират яшьләрдән. Ой, мин беләм дип уйлыйсыңмы? Мин инде шул хәтле яшь миңа, мин инде Банка есе келе. яшьләрне белмим. Напросилась дип атала инде бу, әйме? Ну, юк, мин бу кешене белмим. Чәчләренә игътибар ит, Бер, чәчләренә, төсенә, ике. чәчләренең. 3. Чәчләренең төсенә игътибар ит. Булды инде ихтибар мәсәгәздә. 1, 2, 3. Вариантларым да юк шул. Илгиз Шәйхразиев. Шомагандай инде. Охшамаган шул нишә тигенде. Менә без сез сорадыгыз җиңелсез булмаган сораулар. Менә хәзер Ижаза. Вакыты Ижаза, җитте. иә. Ага. ду. Бу моны кем язасымы дип почерк. Бармак белән төртеп күрсәтмәйсез инде әлбәттә. Хәзер. Тел белән борынга хәтле тидерергә. Килеп чыкмаса, менә бу кагазны ошарга. Опа! Ну, минем җитми. Телем борынга мин беләм аны. Ә булай әйтсәң буламы? Юк. Җитте! Бу бик матур күренеш булгандыр инде. Кулсыз. Юк, алай җитми. Алайса, Җиттеме? Юк. Анда кемдер сезнең микрофонга көлә, мин ишетәм аны. Миннән көләләр. Микрофонга беркем көлми. Или колакка, белмим, кайдыр көләләр. юк, булмас күлә. Кем көлә анда? Башка көлә, башка кагаз. күрсәтмим всё. Ашагыз, тәмле булсын. Рәхим итегез. Чынлап, что ли? Ничек кагаз ашарга? Ну, аны йотарга кирәкми. Теге Шәйнә баларга ашта. шәйнәп аннары 2 минут чәйнәргә шуны. 2 минут түгел инде. Бер 20 Чынлап, секунд. что ли? 4 сәгать. 20 секунд. 1, 1, 2, 3. 3 секунд, 4 секунд, 5 секунд. Ничек менә тәмә? Яфраклар тәм көлә. Агач. Кеше яфрак ашаган һәм агач ашаган заманында. Точно шәйлүче? Ага, бар нәрсәдер бар. Можно уже не обедать было. Әйе. А беләсеңме, мин тырышсам су белән эчеп тә җибәрә алам, в принципе. Yok, Проблема юк. күрсәт ашысыңмы син, точно? Ага. Ну, монда рәхмәт бик зур, 34 секунд. 20 секунд дип әйткән идек инде. Әйе, әзрәк кенә. Менә бит, әлеге авыздан хәзер Курга. матур җырлар гына түгел, Йоторга. шундый. Карамагыз инде алай итеп, нишлим инде мин. Каям да сезнең өчен. Куй шунда, я. Юк инде алай булмый, ярар. Ярки сәнгать. Точно. Димәк, ничек алып барырга инде хәзер моннан? Сезнең кешеләр шулай без проблем шәйниләрме? Шәйниләр, юк, без булай гына беренче тапкыр шундый вакыйга дөресен әйткәндә без гадәттә мондай авыр сынаулар бирмәйдек. Әйдә, тагын берне. Монсын белерсең дип ышанып калабыз, чөнки тагын нәрсәдер шәйни башласаң, минем йөрәгем түзмәячәк, аязныкы түзәе. 1, 2, 3. Бу рус җырчысы. Бу Карыйм әле дөрес бөек җырчы. Алла Пугачева. Да? Алла, Борис кызы. Пугачева. Мен белмәс идем. Мин дә белмәс идем, әгәр дә үзем ясамаган булсам. Ага. Бу рус җырчысы. Бу инглиз җырчысы. Бу нигә ашаган? Робби Уильямска ашаган бу. Юк, бу хатын кыз. Кэти Перри. Менә бит дөрес. Илгиз Шахразиев булмаса, бер нәрсә дә ашамаган булыр иде ул. Аясмасын син ашыйтыр.
Біз енді Айсұлуға шоқ қатып қарап, тәмені келесі турға көшәбіз һәм анда да әлеге қара бармақлар керек болашақ. Банка. Демек біздің стакан челлендж Аяз. Мен сенің үшін біз бұлдырамыз. Менің үшін кім? Біз бұлдырамыз. Менің сол қол сенің үшін. Рахмет. Қазір біз бір стаканны үш кеш Ішеміз. әйлендіріп қоябыз, һәм енді аны әйленіп, ол яңадан мұнда қопланырға тиіш. Кімнің бишісі де бірінші біте, шол енді жеңуші. Аяз профессионалдыр инде. Йо! Доставка бойынша әйе. Ләкин су ташу бойынша. Ләкин мұның бойынша әлі ол шүғілленгені yok. Демек, Башлайбыз ма инде? әйдегі сіз баштан бірінде позаға басыңыз шунда. Мұндаймын. Қаршалығыз біздің бірінші қатнашушы Аяз Курьер. Екінші музыка бейтнеймін. Екінші қатнашушы Айсұлу фортепиано. Мен өзім ойлап табам, шындай жиын келді кетті. Демек, ішке хәтлі санайым. Әзір. Дұрысырек айтам. Ішке хәтлі санайым, енді былай айтам. Ready, set, go! Кеттік, башлаймыз. Аха. Болмады. Айсұлуның бірі, екіншісіне. Әліге бірген өл білен Айсұлу жеңін бара. Бос инде иде. Yok, ısısını almayın. Неге çıktısın? Yok, olmadı. Бос инде жин харышы не? Бұлда yazıyı. Көп қалмады. Техника сылаңларға керек. Техника сылаңларға керек. Аяз көп тұтты. Yok, көп тұтмады. Айсұлу яңадан түн шыға башлады. Әліге шат 2-ге 1. Айсұлу ұзақ іше. Шоң қыры. Хайде. Айсұлу тұрнақлар кымаша оламын малай олай. Бұлда. Әліге 2-2. Аяз. Ішке. Қазір міне, беремін сізге. Суны. Айде. Аяз, айде. Ох. Сіздің Аяз, стакандарыңыз уже мұнда. Siz bir-biringizga qamash olamasiz. Аяз, sen bundarak ishla. Маракс келесің. Şu bitebit bu. Tamam, birov qoldi. Ayda, bismillahga aytirganmi? Sening de birov qoldi. Kiri шығарма, Аяз, zinhar үшін. Мұнда стакандар қымаша. Міне. Алар Аяз мен тұрны уже специально. Іш толды. Айдегіз. Айсұлу, айде. Желтый wins. Аяз. Доставщиклар гүл жеңелер. Қазіргі заманда шулай енді. Айсұлу. Бош Қызған менен. Айсылу. Сен банкалар білән бек дұс болсаң да, стакандар білән бек дұс түгіл. Біз Ярый, біз сізні тезгене азатып қалабыз. Мұнда бізге чепалар керек ме? Біз сен әлеге банканы Жасат түгіл, банкыны бүлек етеміз. Банкада бөлек етесіз. банканы бүлек етеміз. Бұл біздің ең қимәтлі бір. Кішкене бүлек. Рахмет, сен Айсұлу, айда алқышлайбыз енді, алқышлайбыз. Һәм пішіруіміздің ең қимәтлі нәрсесін Ең қимәтлі бүлек. Нәрсесін? Әлі банка. Аязны бүлек етеміз. Әлеге банкыны сен тапшырамыз. Көзден яшьләр келе башлады. Мен шундай қаушайым. Миңа банк әлі бүлек еткендері жоқ еді. Хәтта әби де кері сұрап алып, сол банкаларын алып қайт деп айтты. Біз енді, міне шундай көңіліміздің кеңлігі сәбәплі сен әлеге банкыны береміз, бармақларыңны Кроватым янында тұрыр, я. сақла. Һәм сенің жырларың шейнелген қағаз кебек болмасын, матур болсын. Һәм енді келесі матур туған күнің білен, һәм матур туған күнің деген жырың білен. Иди, кетті қошаштырға.